Kuboke, assalamu alaikum. Qandaysiz? Alaykum assalom. Yaxshi, yaxshi. Sog'liq yaxshimi? Shukr. Bola chaqa uy bilamiz. Shukr aka yaxshi. Bugun bunakay Qo'shal Murut o'chretni oldilar. Bugun yaxshi kunning ochiqida o'tkazib atat, qarangchi. Yaxshi bo'lib atat to'y. Shirin. Yosh bolalarda mazza qilib o'ynadi. Kun jilu ko'rarmanlarga yaxshi. 64 kilogram so'yishib tur. Qancha? 64. Yaxshi. Jengil qarang. Yosh bolalar mazza qildi. Bu Torat kimniki? Bu Torat o'zimin turdoshligini ko'mdi. Bu yildan ular qarlash yurtdi o'z. Buni bayag'i To'tashqa minib Malkalga minib yurgan atile. Ana bay jurogi yaxshikenda. Maşallah. Xolos tarbiyalab o'tasizmi? Yaxshi. Shu vaqtdan beri o'z minib ishlagan. Yaxshi aka. Shu vaqt to'plet deb qolib ishlayni o'tadi. O'z ustunda qirg'ishib qiz, ha? Ustunda qirg'ishib. Ko'ksulu qanday ko'ksulu? Tavu. Ko'ksulu ishtig'ilib sekin yuraveradi. Buni berke Ko'kjalga qaraganda buni ayabaysiz, ha? Bu qara toza qirg'ishib qo'ydi, janib. Mafalga minib qoldi bu uyda. Azobat. Rabochi qatar ketaveradi. Maşallah. Yaxshi. Jetsa yaxshi. Jash, ha? Jash ekal. Ko'kjal qancha jash bo'lib qoldi? 4 hozir. Maşallah. Janagı Kuboke mına hozir shunтип bizni rayonimizda har bir ayılga shunтип ынтымақташып өткөрүп атабыз. Мына oyun yaxshi болуп атат. Torpoq soyulуп атат, ha? Баягы ата-бабабыздан калган torpoq чабылып атат да, салтыбыз. Анан кээ бирөөлөр могу Өзбекстанга, Казакстанга барып келип текеге өтүшүбүз керек деген сөздөр болуп атат да. Ушуга сиздин оюңуз кандай эке? Эми бул элчиликте тамаша кылгандарга, көрөрмандарга ой пикир ар кандай туулу берет. Мен ишин оюм биз текен эттей албайбыз. Эттейбиз, бизде күчтүү балдар көп. Бизде тартип жок да. Өзбекстанда тартип бар, токто дезе токтой, ачылса токтойт. Бизде текеде эми көбүрөөк сүрсүр болот, бас болот. Бизде стадиондордон бирок жооп бербейт, тоо таш. Талапка жооп бербейт, а? Элек ачылып калса биз тебеле беребиз да, көрөт алсыз. Теке жакшы оюн, бизге тартип керек. Тартип болушу керек эми кыргыздын канында. Тартип деген нерсе канчалык деңгээлде бар экен билбейм, бирок биз карабайбыз да жыгылып калса деп. Сууга таштап коюп, сууга кале таштап атпайбы? Жыңалашпы. Бул тартипке келиш үчүн бир аз көбүрөөк убакыт керек го дейм. Анткени биз эми башка элде мындай жамандагандай болбойн, башка элге окшогондой жош эл эмеспиз да. Биз өзүбүздөн өзүбүз кыйын болгон элбиз. Кызууган, жаралганбыз да. Караңчы аке. Ушу ата-бабабыздан калган оюнду эле уланта беришибиз керек, а? Жеңил союп коюп эле. Кудай кааласа бизге ушул эле жакшы дейм. Текенде эле балдарыбыз күчтүү эй. Буга деле эгер интерес болсо, бирөөлөр мактанса, сөзүбүздүн үстүнөн чыга турган балдар бар, кыргыз балдар бар. Кыргыздын палвандарынан манас, ошого балдар аябай көп. Теке менен деле жарыштырып койсо жарыша берет. Так тартип деген нерсе бир аз ойлондурат да. Мына эртең февралда Кудай буйруза могу 5-5 оюну болот деп атат. Балдардан даярдап атасызбы? Жаштардан. Мен чын айтсам кече мурдагы уктум. Шундай деле эми жаштарга айтабыз да, жаш балдар күчтүү. Даярдангыла дейбиз, команда түзсүн. Анан чоң аксакалдарыбыз бар, палван, көз ачык. Олорго сунушка коебуз, олорго көрсөтөбүз. Аксакалдар ham айтат, но бала дейт. Ошентип баягы кеңешип кескен бармак ооруп айтып, көпчүлүктүн жанагысы менен күчтүү команда чыгарыш керек. Асылбай экөөбүз давай чыгаргыла дептир, Кудай кааласа чыгып калса, мен ойлойм. Полный жакшылык күндөрдө өзү колдо өзү жашай алат деп. Жакшы балдарды, акылдуу балдарды, жаш балдарды тапташ керек. Жаш балдар. Жакшы. Жыл оюн берет. Кудай буйруза могу башка райондорго караганда бизде алапкада ушул 5-5ке көкбөрүгө бир аз алсыз экенбиз. Кызыкпайт экен, а? Аламанга көбүрөөк кызыгат экен да. Азыр эми муногу теке чабабызды Өзбекстандын салтына өтөбүз дегендей кылып атат. Эми балким алардын жеке ою. Мен жеке оюм дагы ушу биздин ата-бабабыздан калган торпокту эле чабып, ушуну жеңил союп эле, а? Мына ушинтип Кудай буйруза мына февраль айында 5-5 оюн болот экен, ошодо жаштарды чыгарсак, анан көкбөрүн өнүктүрсөк, аламанды өнүктүрсөк, а? Кубоке, а? Кудай кааласа. Анан биздин райондон да чыгат Кудай буйруза. Баягы 5-5ке кызыккан балдар бар. Бул тармакка тарбиялаш керек. Анан бул салт үстүлү уланта бериш керек. Бул салт улантканда ошо топоз союу, торпок союу колдон келишинче баягы жеңил кылып. Союп таштаса балдар маза кылып ойной берет. 50-60 кызачы. Балдар талаш болду.
Biz қазір ояғында, бияғында тәрбиелeyecek балдарыбыз көп та. Ооба. Құда қаласа шондай болып қалса тұрсаңыз. Сіздің районыңызда жаштарыбыз күштүүлөр көп, Құда қаласа. Чыгарсак болот, а? Сіздің де Құдайым оматыңызды берсин аке. Билеңизден күч кетпей, аттарыңыз дайым чуркай берсин аке. Рахмат кам, сага да дерс бол. Эл алдында топтогон айбырыңыз эч качан төгүлбөсүн. Амин. Құдайым эч кимибизди эки дүйнө шерменде кылбасын аке. Рахмат кам. Рахмат. Достор, Кубокеден интервью алып келгиче эки палбан чыгарып берди. Ракай палбан менен Ракай палбан бандитте. Дагы бир палбан чыгарып берди ортодо. Сүймөш палбан. Олмат калайбыз, чыгарса дагы кактай беребиз. Кубокебиз менен бир аз маектештик, сүйлөштүк. Ойлорун айтты достор. Мунаке, сүймөш, мунаке экинчи жолу. Сүймөш палбан. Сүймөш палбан. Сүймөш палбан бекен бол. Alper. Altın Bekembal. Altın Bekembal altın. Altın Bekembal altın. Ya aşırı koyal altın he. Ay altın ey altın. Satekeni bir qarab qo'g'la, satekeni, oqsoqoldi. Raqay ekeni da bir qarab qo'g'la. Demalçı. Özün gelsen özün karar ver. Get. Bekembal. Bir kayda palvan ıldıyla çoğurat. Der vur. Raketimiz şu da. Zaman. Okey. So. O yazdım. Başla.
Azamat Palban, uçurttun attı, uçurttun. Dağı dar oldu buna. Dağı dar. Dağı dar. Gitti dar oldu buna. Bak düştüm naked dostlar. Yerde daha. Kalban 5-5 kapara turana ekan attı. 5-5 ертең алып бардым. Заштаға ойнағанға да. Ал öyle. Sultan aka maçına qaydaysiz. Şaştırıp koyuyoruz he? Sultan Balban dostlar. Jaş bala ekan, ehtiyot bo'l dega. Gitti. Azamaz Sultan aka, azamaz.
Özüңүздүн каратыңыз. Той ширим болуп атабы? Торпоктар жеңил экен да, тез чыгып. Жакшы. Бардыгы жаштар да ойноп. Оматыңыз берсин аке. Рахмат. Бекболот Полбан өзүнүн гүл сарызында достор. Мунакей. Бекболот бер айда Бекболот. Бекболот Полбан. Ай күчүгөн. Машина кайда, машинага Полбан. Gelip taştaydı hazır. Şerik naçar eken. Şerik naçar çıkıp dur take. Ay azamat Bekbolat Polban. Maka Cengiz Polban. Cengiz Polban azamat. Taşta Cengiz Polban taşta. Oy azamat Maka. Cengiz Polban buna Cengiz Polban. Tekede takımda geldi taşladı azamat. Polat aldı, Polat Polban aldı. Dostlar Polat Polban götürüp aldı. Cengiz gel Cengiz. Cengiz Polban azamat. Toy qanday bolip atat toy? Toy жақсы болады. Жеңил. Жақсы болады. Takımda qana geldin mi takımda ha? Azamat. At kimdiki? Ha, Koçoğlu'nu koy. Azamat. Omatın bersin Kuday. Omatın bersin. Мынакей бүгін Қошалмұрт айылында аламан көп көріліп. Uyuşturucular, mına Şыңғыстар. Kimge çıkıp kaldı? Başlı burası. Mınakey dostlar. Kubaka üstün kök sulu. Maşallah. Akezin balası şagir. Canı şagir. Maka dostlar, жаш балдарга коюп бердик. Могу жерде жаш балдар көп келген экен. Жаштарга бир коюп береличи. Мaka. Жаштарга коюп берди, жаштарга. Алтын тийбей тур.
Mükemmel eleman. Ha eleman aldırıverdi. Baldı. Salvaydır ha, salvaydır. Artından geve tevet eken ey. Almaya gidiyor, kağıt kötüleyin güzel tevet. Yine mi açletti? Maksat gel. Siz aldırırsanız siz ne olursa yapın. Kaçtan koy kenara. Tutun ne oldu? Dur lan ters bas. Yavaş ol deneyelim. Hayt. At satı pol var satı pol. Yok putuna. Vurma kasapları. Kaç Musa. Acekeme verin ister acekeme. Makeme kanı aceke. Özünün cirde atında dostlar. Oy az zaman taşladı. Cer toңголоо экен. Turist cer. Tüzüksüz sateke tüzüksüz. Haceke. Eki aksakal tüzüksüzler. Eki hacekeler. Azamatlar. Azamat. Ulan tamam. Sateke östörü yazdı östörü.
Oldu. Çap çıtpa. Kılıç bol kaldı, kılıç. Kılıç bol kaldı, kılıç. Top bak betta. Lan yemeğin keygine kaldı onlar. Oldu onları. Sorun mu? Herkes sorun mu? Oho, BKK gitti, BKK. Bana çakma. Şapka şart demez. Haydi. Hoplayın. Gölden mi kaldı? Gölden mi kaldı? Gözün alıyor Musa. Musa özün aynayı ver Musa. Hadi lan. Atı başın önüne. Kötörüp kaldı o şobalanı Karakalı. Ceteleyi ver, ceteleyi ver, ceteleyi ver. Albamat. Musa Palvan.
Dayan şu. Muhatbek balban Kamazga alıp gel, Kamazga paygeni al. Şu bala. Mulakey. Musa balban taşlagan yerden alıp kaldı. Küçük yer ey. Attın kulağını cayıp koyup çaptı o balban. Abi bir şamalda tuval. Azara. Algan Tayland'ı. Özü saldı, özü saldı. Oldu ey palvan. Taşla. Azamat. Tibe taşla alsın şu balayam ey. Taşla palvan, taşla. Taşla palvan. Taşla Azamat. Talan yaşan elbette. Ya talan. Talan. Ya para versene. Hey. Para ver ha. Bunu çek ya. Ya talan. Ya talan. Gitsin altı. Hey. Para konuşuyor. Hayır. Bakalım ne geçiyor. Altı bak kılıçı gel. Bir koyarım ben. Neyim ha? Gel altı. Altın. Altın be Kemal altın. Bakın gibi bir kabla. Kılıç gel taraf koy. Ha. Atlar terin kurgat durayım çekeye. Ötkülü. Valla caş balbanlar. Ötkülü çö. Bir görevli sizlerin küçüğü. Hey, hey, baldan hey.
Var eke. Qana algılaç balvanlar. Sizlerdi göreylikçi. Ak küçüğün Sateke'nin pilo yatında. Jaş bala köterdi, bırak düşürüp koydu. Davay. Gaş. Dar. Gaş. Dar makey. Jaşlar, tövbe jaşlar, çoğunlarlaşmalar. Çap olmaz. Al emi. Al. Kötür, Kogat. Göksulu. Dar, çoy. Beken bol. Bırak yaşlar ataşlar verdik. Dur. Çoğunlar artta. Bunlar şunday kılıp koyup veriş gerek de. Köksulu açtı dostlar. Bu bakın nekezin malazı dostlar. Azamat. Atacak şartta. Bu caş ballamez. Kamera çekesike možna. Bak dostlar, Kubaken'in közü şu yerge kök suluğuna taştağından keyin. Hadi. Hey. Sen çoğmaladın oraya koy. Hey. Ne oldu? Erzeken balaz jarmaş. Jarmaş erzeken balazı. Jarmaş. Na düştü. Ha, Jaşların katarında da. Talant qarab turadi, çoğlar aralashmadi. Acayip Mamat, ey. Çığa çoğlar, ey. At öyle kaldı. Aralaş kötü. Şurayı ver gel. Kaçmaya kalganda, kaçma. Ne türlerin balazı da bu. Bayış kaytala. Sakından iyi oldu. Hankini çıkarın boyu, vurma boyu. Vur. Haram. Vur. Ças. Sinan'ı. Bir kayda. Sinan'ı. Hasan Katar
жакшылап турду. Bak dostlar aldı. Oyunun akırkı sonu dostlar. Haydi polban alıp geldi. Aldı dostlar. Bir palaz 2000. Haydi ağlar. Bir palaz 2000 son. Taşladı, çok taşlamadı. Vaz! Vaz! Aldı 200 olsun bir öttük. Bir koymak etmek. Bunlar sonuna koymak Ayvalı Cetra ayvalı. Ayaktan çıkıyorlar var şu. Azamat. Erkek sev oğlum, mafya. $100 ekimi son bir palas. Bak dostlar aldı. Aybek o canav aldığında o bir işe giriyor. Köz hatır. Onu koy bas. Kılçeke çok ketip kaldık şu. Ana kılçeke onun kılı kılıç. Gezen ayıp koysar bu. Ayıp çok gezen. Aybek Balban salım kutlu olsun. Kıldık. Azamat. Moğol
Астыңдағы атты қай заты кімдікі дейді? Алдындағы ат Тұрат екен, Шағылған деген аты. Машалла, машалла. Жақсы тапқа кеп қалды су. Алды саған нәсіп қылып тұр да? Алды бұйрық нәсіп қылған кен маған. Азамат. Қошал Мұрттың іркесесі жақсы болды да, Ширин? Ширин той болды. 64 килограмм сойып қойып тұр. Жеңіл? Жеңіл, ойнап жатырған лақ болды, жақсы лақ болды. Қашты текедей қылу өлі чапты балдар, а? Айын тешпет тұр, жақсы лақ болды, дардар болды. Шықпаған бала қалбады ұқсайды, жақсы. Барына шық. Жаштарға да бір дәс қойып берді? Жаштарға қойып берді. Барды ұқсан болды, Ширин той болды. Рахмат, сен де оматың бердің. Нұрлан саға да рахмат, осы алыстан келіп, үшінші балбандарды елге танытып, үйіне жүзіне танытып жүре бер. Шаршабай ешқашан. Рахмат. Алла разы болсын сенен. Тойларда жолығайлы, оматың берсін. Лайке достар, ойынның ақырында бір дуағылышып, бір кесені башқа айлыға көрішіп атады. Барлық болғандарға құлайым омат берсін, жақшылық болсын, тойлар көп болсын. Достар, мына үшінтіп бүгін Қошал Мұрттың Қошал Мұрт айылының үркесені жақшы Ширин тынч өтті, Құдайға шүгір. Кейінгі үркесені башқа айылға өткөріп атады. Кейінгі тойлардан көрішкінші сақ саламат болыңыздар. Видео жақса лайк бас, каналымызға қаталып, башқа бір туғандармен бөлішіңіздер. Комментарийден дуа қылып қойыңыздар.